Ebi bigambirwa mu rukiko rw'abemezi b'emyeto hamwe n'abakurukurwa mu bukama bwa Tooro aha nkambi enkuru ya Busoro. Urukiko rube rugendererwe kuganira ha project ya Youth Economic Empowerment Project eyatandikirwa obukama bwa Tooro bukwatanise na government yo mu kwezi kwa 10 omwaka oguhwire. Obukama bukagaba ensigo z'omwani hamwe na kokoa abatura omu mashaza 9 ag'obukama. Kulima n'okulisa tukwine misomo, tukwine nyowe nkasoma, tukwine nyowe ndikurungi, tukwine nyowe nkazarwa kurungi. Kulima bakakuorobya mu itake litite lyoine nosobora kulikoramu Singanto zumavu amanikaito na mulimi yero sema mkuu msinga wa binadamu na wasatu na bichukuke kumuni. Abebembezi b'emyeto mu bukama bwa Tooro bagizire ngu project eje bayambire munonga. Tukabanza kutungaho omwani kandi nyowe nyenyini ko mwembezi w'ensinganto wegombora ya Kibale omwani ogunka gutunga mwana ogo bana gutungire kagubyara kurungi kandi gukiro wingi nkatungaho buti butaito habuko omwani ogo bale bagabere kwali gucari mutaito bondi tabaine ntasha ya kumara so bukama bwaija kuleta project zino kutuyambaho obundi keshiyaho ebizibu tubitwine because twindurara twine issues za high HIV rate. Nicholas Mugume oruminisa w'emyeto mu bukama bwa Tooro ashoborera ngu project eji ebasa kwija kuhera kuchendeza ibura ry'emirimo mu minyeto kuzifora muno za politics reka tuzempressinge mu cyaro kungo zituyambeho ngu naido tukwantusera obwembezi obukongeraho tubere stepping stone. Mugume ayongere ashobora ku project eji yahikobwa hati mwisaze lya cyaka ehwoire ya cyaka tujombekera mu kichoka cya Mpara isaza lya Mwenge ya Masirimuka nayo tusoboire kuba ntuwombeka omugombora ya Nyantungo isaza lya Mwenge ya Matemba naliyo tusoboire kuba netuwombeka. Mugume yashaba bebembezi okwatanisa n'obukama okureba ngu eminyeto yabasa kuganyurwa mu ntebekanisa z'obukama. Ntwimucha abantu baitu mbatunge tasha ne batungo bomeze burungu so tubebembezi abakwabora tubebembezi abakumanya history ya Tooro kandi tubebembezi abakwataniza itwena abo burungi bwa abantu baitu abatoro nensi yetu yona ni hanga lyone lya Uganda. Project eje ya Tooro Youth Economic Empowerment Project nemwe hamiringo eyatirweho mukama wa Tooro Dr. Oyonyimba Kabambiguru wa kana okwinegeza entunguko muri Tooro. Gashaka Justin Nyakisiki.